кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына Кыргыз Республикасынын президентинин астындагы мамлекеттик улуттук тил комиссиясына жарыялаган Бөбөк сенин жомогуң деген сынака ошого багышталып, ошонун алкагында өтүп жатат. Бүгүн биздин коногубуз балдар жазуучусу Жылдыз эжебиз. Мынакей. Жылдыз эженин жомогун угаар алдында биздин таланттуу балдар чакан жомок көрсөтүп беришмекчи. Андан ары анан иш-чарабызды Жылдыз эже менен улантабыз. Азыр болсо биз Жылдыз эжеге биз бите окугандарыбызды биздин балдар кандай окуп атыптыр, кандай сахналаштырып атыптыр, ошону көрсөтмөкчүбүз. Ана эмесе 3-К кеттик. Элгери Жаныбек аттуу хан жашапты. Ал коңшу хандыктарга өзүнүн орлук сонун чогулуктары менен аты чыккан. Ушул паледен кутулуш үчүн ак сакалдар көпкө ойлонушту. Кантип кутулуунун жолун табышкан жок. Келгиле, Жаныбек ханга уу берип алалы. Сен акылыңа тайдыңбы? Алар бизден ойнаса көп да. Жаныбек ханга байкатпай барабызда ушуну алабыз. Биз баары бир албыз. Ай Кудай-ай, мен эмне кылам? Жок, мунун баары болбойт. Ошол убакта эшиктен кичинекей бала кирип келет. Жаныбек ханга мени жибергиле. Мен биздин шаарда душмандардан кол салуучудан сактаганга аракет кылып көрөйүн. Чыгып кел, Эшкер. Сен али жашсың. Мындай иштерге киришпе. Ачыгын чыгар, акылым. Бул баара чыгарма. Балким ал силердин шаардын кызында бар. Кепсиң, аны Жаныбек ханга жиберип көрөйүн. Ак сакалдар ойлонуп, талашып тартышып, акыры баланы Жаныбек ханга жиберүүнү чечишти. Барсаң барып көр. Кел, батырып ал. Жакшы барып, жаман иштерге кабыл болбойт. Мага каттакты жана сакалдуу ишке бериңиз. Ак сакалдар таң калышып, бирок баланын сураганын беришти.
Bal Bala tövgü bindi de echkini çetelep aldı. Көккө жүрбөй Жаныбек хандын боз үйүнө да келди. Hanım, şimdi Sultan Mahmut'un handığında Ulu Urak'tan sakal dövgü yok mu? Eğer bunu bana söyleseniz, anda bu tövbeden söyleyiniz. Eğer sakal dövgüden söyleseniz, anda bu içkimeden söyleyiniz. Ay, sen en çoktan akıllı eketsin. Biz seni sileyim, ağlamanını tuturam. Benim kapıma kanca gelmezse, o kanca gelmez. Kuşun kalma mı? Makul, kalanını al. Ошондо кичинекей бала кабын ичке кылып кесип, аны бири-бирине улаштырды. Шарды тегелетип курчап чыкты. Муну көрүп Жаныбек хан ачууланды. Кичинекей бала алдап кеткенин түшүндү. Айла Жохан берген сөзүнө бек туруш керек. Ал кичинекей балага шаарын берди да аскерлери менен шаардан чыгып кетти. Hanım, benim kalağanım. Ay, bu bala bizden de akıllı tutmayı. Ошентип кичинекей бала душмандарынан шаарын сактап калды. Мен былтыр Южный Кореяга баргам. Ошол жерде Кванжу деген шаар бар экен. Анан ошол жерде ошо Азия борбору бар экен. Ошол жерден биз бир күнү кечке китепканага бардык, мектепке бардык. Анан силерге окшогон балдар менен жолугушуу өткөрдүк. Анан ошондо мен силерге атайын белек алып келдим да. Бұл белегим методика. Методика деген мен бүгін сіздерге ошол методика менен бөлүшөм. Болуп турбу? Бұл менин каарманым. Көрдүңөрбү? Бұл ким? Ийнелик, ийнелик. Силер ийнеликти ким көрдү ийнеликти? Кармадыңар. Анан кармап эмне болду? Өлтүрүп койдуңбу? Uçurup koyuyorlar diye. Soğuştum. Bir uyukta 100'e yakın 100.000 kumuska yaşayıp dedi. Anam en eski karmanın kumuska kuğu. Şöyle göstereyim mi size? Çomapası dikkendi ürünü. İğne karmayalar. Ana, ödevinde çıkıyorlar. Gideyim mi? İğne karmayalar. Azamatına. Mesela topçu düşüp kalsa sevgiye basar mı iğneni? Ana iğneni alıp bana kalkıp koyuyorsunlar. İğne sapsaçkayı serp koyuyorsunlar diye. Unutmayısınlar diye. İğne saptan koyuyorsunlar diye. Ana iğne
Sözsüz cılmayasınlar ya. Rahmat. Hadi. Apa, telefon görmeyin. Buna artık. Daniel olsa ablasından telefon oyunu onu sırasın ya. Ablam katıp koyarken telefonu ya. Daniel. Öyle yaka koyup koyuyor. Daniel, sen bu telefonda koydunsan sen ne olur? Bu жақсы не olur? Bak bunu olursun diye de işler var. Rahmat sana Daniel. Ne zaman sonra vereceksin? Ana, emin. Abang ucuz keluar kan dari sama tuh artinya nulis sama masyarakat itu даже internet ucuz koyuyor. Azamat abang itu kan söz menden salamaydı. Ana? Ini stres. Akça stres. Akçanı senin yapar. Ini kelas. Ha? Мороженое учить. Что акча сtres? Akça sırası. Akça ne yapar? Soğuk aldım çıkıyor. Soğuk aldım çıkıyor. Öyle zaman. Kitap sırası. Ablamın kitap sırası. Hadi kitap sırası. Hadi git. Alişe. Hadi sırası. Apo. Apo o değilsin mi? Mama o değilsin mi? Apo. Ma. İnne. Kitap altı yerçi değilsin mi? Ana, sen ayıklar nulisin. Nulisin. Hadi sırasın. Görüntü telefon sırayla gelsin ya. Senin de sırasın. Daniel. Ben Daniel. Benim familyam ne? Buğubayev Daniel. Bizde Barçım'da Buğubayev degen belgili akım olmuş. Hadi. Koçoylarga baramın. Bozgül'de dalamın. Ben tanıdım sarı gül koz eken. Boz illerine baramın. Köp güllerde alamın. Eşegimde beni alıp teyzeyloğa baramın. Osunda nemelerle kaç şal konuşlar var ya? Aktif diye Buğubayev Daniel sen kim olursun? Süper keyifli de taksi koy. Bu güllerdi koymak. Anne akça çoğu güllerdi krastetip süper taksi de mumlarını koyup anan ayaktan arayından alıp etmek de güllerdi. Anan ayda Businessman ya? Ana koç kanda gidip benim adayım. Koç bağlar hakkında bilimden. İşte yazıcılar Kırgızistan'da akın yazıcılarını çıkarmalar var ya. O kızlar çıkarma, o kızı uygular. Öyle rahmat sana. Mektetten zavrun bakasını Zakul bakasını. Köpten beri tanışmış, Zakul bakasına daim beni çağırıp Ece cumhurlarımızı okup verimizce, hangi kitaplarımız var hep ayıp verim. Men sizge enedalarıma dağı bir sözüm var. Men köp yıldan beri oylanıp Bilimtay degen avtorski programma işlep çıkmam. Al Bilimtayda 34 cumhurdan özü ansezimde oğulda durman özü depti. Ballar sürötün tartı, o жерден ыры окуп, жомо окуп, ошо жомокторду анан энеталарга дагы кеп кеңештер бар. Мырзагүл Бакасовна, сизге чоң рахмат. Симен дайыма мен ошондой авторский программамда дайыма мен менен кошо ошо эфирге жайылтасыңар биринчине тага. Анан мен ойлойм ушу мектепте сонун бир кыргыз тил өнүгүп өссүн, балдар акылдуу болсун, энеталарда мээримдүү болсун деген сиздин программаңызды абдан жакшы көрөм. Сизге чоң рахмат.
ата-енелерге да рахмат деймін. Көрмей қалған ата-енелерге